Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru yi suki kusuka hala ka ti-iTunes ta lemuka leswaku album leyi nga rhanga yi huma ya Hlavu the Gupta ivi ku landzela Psychology Mabyongo Jimmy's ivi se ku ya huma EP ya DJ Gift Magigwana nkarhi a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Kambe loko hi kambe eka ti-iTunes album leyi nga rhanga yi fikelela ka xiyimo xa vumbirhi i album ya DJ Gift leyi ku nga va yona yo hetelela ku huma, kambe hi koti ku va yi hindza album ya Hlavu the Gupta yi tlhela yi hindza na ya Psychology hikuva yi fikelela ka xiyimo xa vumbirhi eka ti-iTunes. Se swilo leswiwani swi le ku vangeni ka huwa leyikulukumba eka Gaza laha vanhu vo tala va kombisaka leswaku Magigwana dina power, Magigwana dina ntikelo hikokwalaho ka ku va koti ku hundza Psychology na Hlavu the Gupta eka ti-iTunes. Se vanhu va kombisa leswaku DJ Gift Magigwana dina power kumbexana dina matimba. Leswi swi fike swi bambilwini eka Hlavu the Gupta hi vona a fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela nxaxamelo wa le ka ti-iTunes laha a nga ka xiyimo xa vutsevu. Se ku kombisa leswaku swi fike swi n'wi bambilwini u fika a tsala leswi landzelaka: a ku vulavula u nga tivi swa hlupha. Number 6 se va ti 25 va horile. Loko no fika ka number 3 ni ta va sharp cause ni ta va ni tluli album ya mina ya last year. Se hi kota ku swi twisisa kahle leswaku Hlavu the Gupta kahle mhaka leyiwani yi n'wi be mbilwini kumbexani yi n'wi vavisini. Hi yo mhaka a kombisa leswaku yena o lava ku fikelela ka xiyimo xa vunharhu tanihiloko DJ Gift a koti ku fikelela ka xiyimo xa vumbirhi laha kombisaka leswaku yena u lava ku phikizana na album ya yena lembe leri nga hundza. Se hi ndlela leyiwani u ringeta ku ti humesa eka mphikizano lowu nga kona, kasi hi ku vona ka mina ni vona ingaku a nga ti humesi mhaka ya ku a ni ku le ku phikizaniweni. Hi ta tsundzuka leswaku loko ti-album ti nga se huma vanhu lava va kombisa leswaku n'wana na n'wana u ya ku pfaleni, se ti nga tsutsumi a ti phikizani ti ya emahlweni hi vona leswaku i mani loyi a nga ta hlula. Hi ku loko hi langutini swi tikomba ku ri na ku cincana ku pfa ku susaniwa, n'wanyana a tlhelela ndzhaku n'wanyana a ya mahlweni. Se ni vona ingaku mphikizano lowuwani a wu yi emahlweni hi ta kota ku vona leswaku muhluri i mani tanihiloko hi swi tiva leswaku a ku phikizaniwi ntsena ka ti-iTunes ni le ka swiyenge leswin'wana nakona ka phikizaniwa vo YouTube hi kota ku vona leswaku i mani loyi a nga na nhlayo yo tala ya vanhu lava nga vona kumbexani ku chayisa vunanga bya yena online. Se ni vona ingaku mphikizano lowuwani a wu yi emahlweni ku nga vi na loyi a tsutsumaka. Kasi Psychology swi tikomba nga ri ku tirheni kahle ka ti-iTunes hi ku a hi le ku n'wi voneni. Ho vona Hlavu the Gupta na DJ Gift Magigwana va karhi va cincana, n'wana a hawula un'wanyani. A hi se vona Psychology a karhi a yimisana na vona. Swi nga va swi karhi swi vula leswaku Psychology se u lo seleteriwa ke, swi nga va swi karhi swi vula leswaku Psychology se u pfariwile ke. Lexi ndzi nga vulaka xona i ku a hi yimeni hi vona leswaku xana mphikizano lowuwani wu hi kongomise kwihi. Leswi ha ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.